Owiano. Me chachi ya munyina la. Na mamunyina so atrase. Ye da wuchedi ampo ene nananom ase. So mama ye nkwa ene ahoden ne da so tiase. Na mechia obi biara so enyanum nyina awiase afa na nyina. Ejidi ye se bole na da romanti. Ye ho ye entiate nka bone bia. Na mde nyame ase se ho ye. Na obusua nyina so tia somdwem. Me ne jepa. Meso me ho ye bone bia enim. Na ne wote menka anya bone kwaso. Na mum se de da ye no. Ye kasa kyerɛkyerɛ ye ho niema. Ne yesu ye ho ade. Se ne be ya ibetimi ekura ya amamre ne amane ahoduru mu. Na yetimi ade akyerɛkyerɛ ye ma. Ne ye ma so de akyerɛkyerɛ won ma. Na daachi bi ahankwa ama no. Menu mienu nyinaa se bi. Ye kokura ye mane ye nananom so abekura mu aye ne yie. Se ne be ya ye ne munyam ye fa ya mamre ye nkasa enyiane ahodo ya hosiesie ya fade ene ya hogusuo no betena ho daa esanse baka kyerɛ se enje biala ewiase besa konochi e wo ne kanete bienim na ne kanete bie be kromu no se ade efe na manyosem no enje biara so de tia bebiri be so de tia nipa bebiri apre se wono ankasa ebe kura ade ye won mamamre ne wo mamane mu won nsu obi ade bibiti se brofo kasa nkrofo ahodo obesore atia brofo e de kasa titiriwo ne yesuku pomu ni ne manema ensode ahodo a ye bibie ebeto bi ye mbesore atia se ye pe enema ebe kire ye nsoso identity enche biara ebeba eninti na wo se ohunu obobre osibre onipa ban eni nipa kode a woye na o se ehunu sa na ema wonum nyina wonma de ye wo e ma ye kutu na ma ye bam se kutu se bam we de ya sante akade minyam ye nyina ehunu se nana kodu yadom ba papa ni munyamfo ma me papa bi ehun fedua oba wonsinsu mansa no ahram oba otutu tatai oba nyansafo asebia mansa atwene no sebi enyado wodun che no ana o chere se osifa akon de o nante yana na kokura na nam so kokura no de eja na ajakuma do finti se sukom de ye ne ya ne ekod na mampo hema ho frutom pane ya ne ekoho yenim se yana na wonwia no mo ho ye kokofu ena ne nwia so Kenya ase amanten mu nyina eka ho na ye yenko ne afi yana na akoda bia na tukwane a na ni so ni bije esanse yesi uni panyin na bi panyin ni fi so na sabia fo na menyianum ene ebese minu mi ni sua de kakra na de mia minya bre esase mitimi fedin ni nyina entumiti timi twotworo bia me de mato mai so arofo ade ba ko wo so hu ne se titi bi etete ba bia sebi enya do sebi abroa etene betene ya beto ne ni da so toa ne etene hwehwa na sa tete koro no eni asanteman free tete asantemate ho na asantema so efidi yi esa ne nwuma pa ne tete bamba ewo ne tete sem ho na kora de nyina odi bibia dimu ne danso bo ho ban na kamno mienu se na anu konkonti ba bi gina ba bi kasare en wakọ sa ahimfi ahodo won mo mu sabi tete kwantempo no sabi ye asantefo de ya di mu kesemaye na ka sabi die na santini wontimi nya sika na geta ye tata yeseso ye betim bubu ma nhia nyina na yesine sura mod na ye wura kora ka kire president Mahama so wonya obeye ye wura ka kire Kufuor se ko wonya ko obeye na so ade efe ne tete amamne ne amane ya asantefo ne ni ko ho ye nkomnya kora sabi eye tetede no sabia nyaado yemfa akade nka ho esanse nim tumi a etimu nti ye bokora se ne ete na ena na god yadom papa bi ye oye nafia ko bi
ne ba panyin e wo ne opanyin ko fofie ade ewo no opanyin ko fofie de nyina nim so fra banase na ye nyina mamme afia kobi se wampem ampem mroso apem kolonim ampem papa bi ampem osita sibem ampem ontin so mansa no anam ne ba panyini wonne ye wura ko fofie ye ko fofie eba prekope eba nimpon eba sebi oye de hyekan ne nyina so this de hyede enne nana ko du ya dum otoso miensa na bra opanyi ko fofie ene ye nana afia ko bi se wampem papa bi se wonimo no oba sebi odi ne nsasi ne bu no akasa oba okura tudwuro no oto hwe wi mu na mema pa ba bi di wontira to oba odum fantam frem ne odum hu no sintrase sa ma mi ne kan ho asem ebra na ye mamme ye nana ya de nyina se wampem di hima no bi ni nyina ne esuro wono atintesuo gu fom wono han atintesuo egu fom na nye se wampem ne so wapem akoduru no nim 111 years asante enam ye modinbo afie didiem afa niema yeyemu no etimi nyini che 111 years na se wampem nyae na yana na kwakura no ene yedi nana kodu yi adomotoso miensa ebe she ne maami anase on prechiri no krechiri no hwechiri no ye ni ye oya ma ebroso nani munyam sebi enya do ni nyansa na botere ni boko ye ni nyunu a o nyunu ade nyina mu odanso obankoto ni nanam osifom wo he ne na ne chacha wa na wafe se bi do na be hye chacha mu na wafe se wo do nan e be hya ahenwa mu chese o ma sebi enya ado asante hu sisi sebi asante ye kire ene ye hu gusuo nde wi ye dan ho de ye fe ne nsa ene mpetia ono nkone ne nsa bakon ene nkawa ne konti sesreche ho ma se gu ni mu ana ye kutu se bam o danso wade nyina mu ya na ohwe ye pa otete ye otete ye to the stand say o ma ye hu se sankofa ye nchiri ya na tie ase no bibie ni ho ka ye kasafi bi amfi nanu mamada ohun nipa nyina na ne siguso ohun nipa nyina ne nani age ekire nipa ban ni nipa poti a oye ofiri fienti oyekuni de hye oyekudu na ayoko enkuto sebi enya do sebi abra onum se wonu fa de onu fa ne bum eniti wa wo kan wa asem wo si akromatiko ora oka wo si akroma ode ko no okro no obi yen bibi kwa na nanem ni mo no mase ti wonu toto amane etutu udin di afata obi anabere wa no nyaaye ayekofo sebi enya do sebi abrawo asakirefo bo braja won mo menna me kachirawo ye pesikape godu ahunya ene ne maye sebi enya do sebi abrawo se ye dwete se ye fade se aprebo se ye mujanambo apripiribo nanka ya sekirifo na sunam se ayekofo akroma no okro no yi telefon okọ ukachira sekirifo he fabra mfesika nisi o ana asakirifo de koma won se ne mo fansie ni edi na so se he mami si hu interest rate eti ayekofo extraordinary won mu nyarum panyifo asakirifo grace won wachi na ente se wa won nam ho se bi enya do wakasa masabi ko wo yi ntintini se bodega akompem anyanum ya wade oye ye hu ani bira ya mema enya oya bibiri na sebi mimpo na menye wo santenia ana menka santini ana menya santima mu nipa enka sebi mi hunu mu a se ekutu se bam kuma ni be breka ho be ma hi esa samu danso esa santima ye na de bia ma ye fe hu twa se pote shen clean and so bi ani bremu a sebi na no nkrofo bi bo ojo ntrase ye dia me America masem eye otamponi na wusuan woni abro homponi na wusuan de eza asa adwefin otirimti wo ya na yese de di binateta ho
ja adwene bone wate aha na abra wo na kodu ya dom no ye de koma ne nana afia kono du e wa sama ne tenai abra ogu nsu anase abra okofi chire no egu ni bra ye ne bra gro fe ena nukunu nana kwadwo ebe wa no ne etena ya bobra 1959 ena wode no ho kobo ogidi kokko na ka hunu se wo ya sante ye ba so de upe wonu mu no onu de sa aso de fence presbyterian na asori wo mu no ye fini na prempe the first so kofa free abrofu ho de bai nti wonu mu nyina upe automatic ho na akwasore ya na bo ne bre yi pa owo mane nananom bebre e wa kire angre kan mo apiafo o mane nananom bebre owo ma na wa hwa sante mania e mane doso nananom doso na ye som no kura de na fanyina kwatre kwa ye doso yi ne mane nananom de pi kwa ya ye nyina ye teteta ho a ye nyina ye bi enso na ye nhwe asante man eda hoyi o ma ekofo na ye nyina nim sa ekofo efira kwa na mu ne baaye na ne nkuru na enkuru be wona na hita ena na entwinyame na entwinyame betena asante ma so etu hwe ayu on ma efro on ma dwanafo ya bi on ma kase ye kokoto na entwinyame o se ansa no ma kuma bebo ade ne kura no no ote wa ansa no obeto no da kwasi ada ade be che efe ne chedwo one ne mansia bi etwum bi entwi na onum na na ofa ba ko efe na jejare asante fo mo ni din kura eti wonum tu bata eko asuom ebese ko betena se ebese ko si akwa ni nyina na Eastern region omu ne di ka kwatata ebubu omumu asia sade ebeba bia ebebere ebinum so firi ho ebese ba kokofu ena ebinum papa mu a bese ko dwaben be kwai enenti awon mo ye na nampem abero ampemfo no omo na omo ko wie be bi efe no dwaben no ene be kwafo ni nyina ya abero ampem nananom bia ni nu dwaben abero ampem nananom bia eti ye be hu se nana ajejare onum baaye no ena twumbe di ade twudi ade enfie bebere onyini papa se kwa amahene onyini eba kokora pusu ti wodi ade almost be say 70 years kwara ena odifiri mu ni nwie ntwi beto aso ni nwie ntu su be di ade almost be say 30 years enye mfie wo ha na akire ono so de be firi mu antwi be di ade awie ye na krobia manfi breso ena aduanafo ya na omufiri su bia satema so emanto hya ase ya na ye na naje nkokobo ono mento hya ase e bi di kotwifo ene ne manema krobia manfi so di ade che papa odi ade a che ansana nyankomaduru ebedi ade nyankomaduru adidie na anche isa se nyankomaduru abra wonmo ne nkrofo ahodo nyankomaduru na ye se ko obeboa akama ni nyina no nanka ya tena somdwem na soso nyankomaduru kon papa de nkro ne bi bebere na abobo mu a ansana otia kenten bedi ade otia kenten su di ade cherie pa ena nkrofo a yefra wonmo ayefe sei adakofo no omne ayekofo nyina ka hu se da bia me ka kire so mudi akonwa baako enena sebi enyado sebi abrawo politics ninti omo ade eniema bebere abetata niema ntesa ho na mame ka we so mfa hye mfimfina ansana matwaso won mo ya ayekofo yi omo ne enkrofo fom adehyenafo ti uko Cape Coast area no a adehyenafo ni nyina ya ayekofo yi bia tumfo setu ene na natachima hene no mo nkrofo ni bi ni wonum na kasa ni nyemu no abra otia kente wie ye na obiri ye boa breso na kwakunyako na kwakunyako ya dako efo ni bia wonum so ayekofo no ekọ kokofu adakofo no so ba kontena se na kwakunyako so ne pera konwa no na dodo ra pe na kwakunyako ne se obiri ye boa ye ne domo a na kwakunyako de ko achime ye bia de bese ko agoranya ekurom
eti agora nye krom ofiri menhia sebi wonu nyina ase omo nananom nana hita ene nana ntwinyame wonu nyina e baako amentu a wonu madakofo da na wonu sori omo hu so nyoma di kan za de na so ne ko no ada ene so ne yeso ye koye ene ti bahunu se abusua na emoja koro ti nana ntwi nana kwakunya akon besene ko ye ne ye fen akora nyakon ekurum na ko chi de kuro ehwa na obiri ebo abedi ade obi ya wo abreso ena kasakasa bi ba ya ema wo mu ne nkrofo a na wo de sono aso ne podua aso mo ye aduanafo wo mu betena sintere so bo atwede ana kwakunya akon na obiri ebo akire no ena na se tubedi ade na se tubedi ade aborofo no atro de mu no o matcho no 1680 no eye 1570 ena na se tu di kan ebedi ade because o ye ne se eye 1680 se pe e kire se akwamufo abakosem no ya toro eni ho so e just akwamufo abakosem na fo ata mamen kransa atakuma obiri yebo amani atatwim yebo afari tedente ye on magreti ye na se nya de kore because abira wo se tu di ade no na ansasesere ku ho ye ne yonko no ne man numfo 300 num asamwanom ede onum ba ebetena dum tisa woka date ni 16 just enya no kore sa history no akomfo no eka no enya no kore ansasesere ku bi ama ansasesere ku bi eni ho ente 1570 ena wo se tu obedi ade 1580 ene ye sha santemase na ade ba ko oso shede so ne se ansa na abrofo ne ban abrofo no ma meto se etu abrofo ne ba ye opoku ana o mo ndili kusi obodom breso kusi obodom ebreso and abrofo ni o mu diri so it tells you how many years was it so it tells you how many years was it and it is say hwe asante mafo ababedi ade e be fa free na prama so na prama from kokofu na pramai ena na ye oba panyini ne ye dia ba na manu kotosi so na manu kotosi na wo ye menka twum menka ntwi menka krobia manfi menka obiri eboa menka otia kenten ena menka na nyankomaduru menka woru nyina enti me hia ase afi na se etu so na se etu ne maame ene manu kotosi enti from there from nana pramai from kokofu manu kotosi na ba na nyanya kun efe ne se kusi amoa na nyanya kusi amoa so na ba na echa ama so na echa ama na ase BBC ye no a ase twasuo bi ba mu no so ho twasuo bi ba mu no sa ka hunu se abra na se tuwu ye no medical ka cho se adakofo no omo ne ayokofo ni na emoja ba akọ adakofo na empanimfo eti adakofo no won mo faasefo ene ayokofo no ti abra nana obiri ebo awuye nana o se tuwuye na konya beto mpan no obehu se eno nana daako ya na ne nua ba ne pokuya na omo ya dakofo no epra konya no so omusu benya konya no ya pepepe ye bia na edia ema daako ene ne nua ba pokuya bufuye na ebi ekotim fansuta ebi timfa eye fanso bogu ebi timfa rawra ebi timfa bie bebere ena omo de copy avdicus bawere ekotena ho so atase eti adakwane ne won mo ye baako omo nyina ya de asefo sa na tie eto hwe ayeko ni mu a ye wa ayeko breman ayeko bohyen ena ayeko tutu no ono mo nyina ye nipa baako bet nkrofo a abohyenfo no enkrofo bi wura abohyenfo ni me se asekane no se wo ya de papa na ya duana ni kura no a yetimi ma be ya abohyen ni na emomanya breman anaza tutu abohyenfo ni mu na nkrofo bi wo mu a behu aduanafo bi o ma be ya abohyenfo bi na ohwim atakum obiri yebo a ana asechirefo bi so abe ya ayeko abohyenfo oho de me de betwere ho eniti ayeko abohyen no na nipa bebere be wuram efiri other tribes mu ya ayekofo na ne ma won mu kwan ede saa odo no agigi wonum sanuanom afa akire no moja ekọ akire ninti onum nyina be fra be wo wa emuja fra
eti nana chama ebedi ade bet BBC nana chama abreso nana chama efiri ho no ene ebenya nana nkatia abamo me wo za na nkatia abamo de ne di ri poprapa hwe we ya kan nyina so momfa nsua bibi ye di no enne te se me ne ye fa madwo owusu a na me papa ebe se medin kofa ono ne papa ye ofiri mori edi beto be so be se medin ware eye me comfort Lewisa William Fosu momma ye make sure se di no aye tie no ye wura edi asemo edi na ye obobo no ye ya santeman ye ndin a ye nana no fitete na da won so no munsua se edi na mfantoto momma munsua se edi no na mfantoto momma momma ye nkoye diem. You should allow ourselves to be brainwashed by our own traditions and culture rather than to be brainwashed by the westernized. Say, we be westernized here. Waye. Eti nana bamo ebedi ade efa nana enketia bamo bedi ade. Ena nana akuafiri e baye. Nana akuafiri e ba de be na kwadu yad mo odi kan. Nana akosua doma so ebaye. Ena nana akosua nana amasewa ebaye. Nana ye du fie so bae ena nana afia sapon bae ena nana afia kobi the first ya ono na bewo nana kofi kakari nana ye cha ne nana mensa bonsu ono mso maame no nana afia kobi the first ye chire no ena ebenya nana ye cha esoso abio ne ebenya na kodu ya dom so ono so toso mienu ena ebenya nana amase wa nya ako ono so toso mienu ena ebenya nana afia kobi se wa mpem ena ebenya nana kodu ya dom. Aneti if you define nana pramai so nana prama panyini from kokofu manka entry manka chim manka entry manka friend say nana nyankomadu nyankomadu manka no manka oti akenta yanka ho manka crop ya manfi yanka ho manka obri yebo ansoso ne ba panyina anka ho ensia na manka anka ho na emom kokofu de ya fe nana pramai panyini entene de edametinim ana afe so abra o se etu ba ye kwa man ba panyina no o eye o se etu maame ya fe no manu kotosi no no so ho etinsia na dan finfin no ba panyini no age se me kosere na na me busa eneti ye hwe ama hema so a yenya wonum no a onum ni ensia bi wom from nana jejare to chum antwi to nana nyankomeduri oti akenten krobia manfi obiri yeboa enso no minim oba panyina na won mo ho be kokofu de ma me prama panyini ebe pem ne manu kutusi so saa be pem ene ye nana kodu yadom otoso emiensa afei ye hwe ahemfo eso ebi hwe yawo eniaba bebre ho a yemu bebre ho a yenim esanse na ajejare di papi no free se oyedwenani da bi na no kro bi betena bonte a wase ya ne nka santema akonya kese no okowade sumija santema so afei efiri ho ne abatwum efiri ho ne abantwi we ye kwa mahemfo efiri ho ne abakrobe amanfi efiri ho na yaba nana nyankomaduru efiri ho ne yaba oti akenten efiri oti akenten so ne yaba obiri yeboa between oti akenten ne obiri yeboa nana nyankomaduru ona na oho ye panyini otusa ne braso nyankomaduru braso ani oye se obeboa kan ma no nyina no ya o sa abere na onum capital eye bia ya na ye fe ne kokofu na ye atatebubu ye fense kumawu agogo tafo ena kwa man chire ya extende ye no na sa abere na kwa na fo so aba ba establish amanse na ka hu se twum ne antwinum nyina papa ye akoanafo yes nana antwi nyame ware akoanani ebe ma ena ono wono ewowo ye ade aba kwa so che den so ne se asante man enye ne to obi ebi no mutimi ka se asante ba nwre ya amanse ehye the kingdom na se somewhere 1200 ena ankosiaga isanse na wono mutimi hunu no onu beyi no asi akan afenya nana nyankomaduru ba ye abra na tafo kro epre stubble no
obeye na sa bre no ono mpam ata afram atebubu ka ho kumawu ka ho efe ne sei agogo ka ho kwa mai na tafo na omo capital na yekokofu nti so obi ka kira o ze atozem ne de so betia so wanya no kure pa se we na no kura ubodua to so a enipa omudi sa kwisem ni nyina be wu ama atiasi ommam so ho enti e ba ye na ebenya na se etu na se etu ye 1500 e 1570s abrafo ne ba ye onum date o mebo ye nyina no e date o mo ene who se sa abrafo ne ba ye no no mo ogwan area sa coastal area no ti 1400 de coastal area se na no mo sa abra no so ne ye mu binum so migrate akoto gwanfo no coastal area so ebi ni akwana fo onum kotena ogwa afutifo asase so ho ye nyan ma mfi jansa ene fum so onu so mo free asen ye fense insa ye wo ni nyina wa danse no mo so ma greti abetra go asetifo mo ye gwan ene asen area so ho ni nyanum bi so amagreti ko mo nim ebi ne no mabo adeshinafo no mo ni adade onu mo nyina so afri ye fense danse bedwom ne say a home area ni nyina no mo so emigrate eti na up to date obi fi central region eba ene baby e fe no say ya bunu say dey just ofa the same adanse omo nananom baby on migrate fire ansa no ababe wura mfimfin izan say sa ene etie eti na say to bedi ade 1570 na say to wie ye odi akun no so de ku abanya aye no odi akun na se tutu no diakun no sa na tie se tu diakun be ma otise goriite ye ya santimem ne aka mem kan ne wode hye nyini ti eti buy mind say wo picture bi ade say otumfo se tu oni a ye the ancient otumfo se tu anya no kore you see because otumfo se tu nyame kese ko fi se tu nyame kese o comfort tu nana sebi na ne rasta yade woni fi na yafunu mu oye anyina oye aginaba ye kogina no isasa na mamen me anu kotosi na onwo so ho eti ye kwaje no to wo free yafunu mu bakura na oye rasta man wo so wa papa ye wo so wa sene obabum goriate no na odi akwa kopem 1717 abrofo ne de baye but at se sa date ne dia na ne tambe nansa saku ye iti hu se ente sa it is somewhere 1617 ena ye woro se tu di kan ofiri mu na ade ba kwa owo so hu se wotena akonwa so di ade 37 years because abela oba be di ade no wo mfie dun so ko mfie dun wotwe ena odi ade na sa abela so a oba be di ade enyina achi sa abela no na makokwa akon ne to chinti wo ya brante wa wo ware ntam kura yesra wade ma wa oba na ekosa wade edu afie du nsia ba oba emfie du nsia no okọ mfie du nwotwe no wo se ne ma mienu to oba bia na sa bro o mfie du nwotwe no ne ma mienu emfie du nkro ne ma miensa eti sa na tete ka ne tete no nti se ne ka ne tete school bia ni ho no aka so obeko school nti no aya kwara yinya agro bra uchima ya akọ fichira na ye do ma wade wa ufie benya mfie du nwotwe na ba ma bia meje owade no wunim de na eye o ha meka kire wo later aniti efro na poku are bae na poku are so bedi ade mfie agiasa 30 good years na poku are so ba no ye abemu a yo mfie du nson no no so kowure mfie du nwotwem afei ebenya kusi wobodom ble so na eni abrofo no benya accounting iti maka kire wo se na se tu oni abrofo enya accounting na no poku are ni abrofo enya accounting because abda no abrofo no musuro so mbeba da ho no musuro ti kusu obodom bre so na abrofo hya ase ene eso mu ni edibia na kusu obodom so etena ade so adi ade bet eza se na santeman wankwa akon bebre na wo ye ho ankrata be pasundwe betu ti kusu obodom obeye ne se satam na wasanu mu nyina ka santema wo wi nyina ka santema ho na abrofi ono pe coastal area naje na kusu obodom ye se on de opasundwe to ono mbesa peace street ene na ma santema tu no firi ade so
na ye tu no so ye ntu no kwa se fra da ni kan ho ye ne asantefo o ye be fra wani ye mfa ho so ye de hye to no so di ade mfie eduna ye 14 years na mfie kura nka bo mu onim how many years is it no have ka je Azad my small boy from the first centralized year ye capital ekukufu which is way back about 1200 from Nana Nyankomedu ebreso moto mumusa muchichim eno ane said dia bro eda bonte obi akabi na historians nyina akabi anoche frimpon na de obeka no kore they catch out say me wuntimi me mfa ho ne ba bia wo enkrofo hwe wakoduru me nsuro na kure wo kan umuye du wonim sa dia mekeye no kure wonim sa me fa nsuo fashion up bofo a me di bim eti na nakosi obodom so etu na dia so ne safra no ani ezanza de impensive fun bia eno achi no na ose kodwo bedi ade ono so di ade 37 years 37 good years na se kodwo ono so obedi ade na se kodwo achi bedi ade na ose na ose kwa me panyini na ose kwa panyini so bedi ade 26 years 20 good solid 26 years na fofio poku fofio ne breso ena achimabo akwahene mobo no ko do se ni tirimo ode dodo wa ma satemana yon governable tie achimabo akwahene register concerns no se the tirimo ode dodo se obi dihie wu se person kan na sabi nana kwa okurai kamno mienu ke yewu akala e wo se yedi nipa 100 makomako 100 eja na kwan ai na sabra brafo si etim tintin na fofie bleso to ndi asante meja ne kwantem ye jane kwa awosum mienu na asante mase bese ne kwai na de so wutirimu sumu che se bi sasa bonsam ekura hu obepo acho so wutirimu odin se no ade na wutirimu odin se yiye tinana fofie na wutirimu odin kana ka yi sabi ade atodi pani kana de okoben 200 kana de o de 200 de beja kwa ma akro enti achimabu akwa hene board ko do se ntiri mo de dodo enti e maye tu na de so asanteman enyina abehia e bo ko do se utiri mo de se ode hie wu na ekum nipa 100 na ye de eja ne kwan enti omu nyina ya adwene tu na de so enti nana fofie efiri ho no nana ose tutu ye fa de say nana ose from 4th year to nana Kwame Nesibe or say nana or say to Kwame Nesibe nana or say to Kwame Nesibe or ye kremoni ninye di kan ebai na nche biara ofirimu eno no bai na Kwame Nesibe bonsu aye one of the most perfect nebra so ye adwuma o ma ba omu di nyina omu stande o he na opoku wa breso a sa tam no mu na wo win ne wasa no mu ni adade nyina o ka se nyina ye mecha wa nambra ase because of beatimi ko ba bia you all accounts so hunu se goafo no gasa no e dominate en kasa no goan language ni dominate the proper country me enyan bi wasafo no mo ne wo win hunter for kasa no was corrupting and that was one of the most concern or kasa we should all come under the umbrella baby no more resist so there was a punishment as well that extended to them if nana asibebu Kwame Nesibe ye be nana osebunsu no nana Kwame na asibe bonsu a okompo ano ntoko kacha kro no ye benya na osei akoto na osei akoto na Kwame Nesibe bonsu di ade 20 years na osei akoto be di ade na osei akoto no epanyini wono no ba ye tu ne fo se ka onya botere na kakantamanto ntoko ya okofo sikeja ko ye na enkrofu abeke ya gobo eja abakwasam so wunsia chale Ghana for mom, you are very disgusting. Some of you don't want to learn. One person will be suya Sir, nine, I dare see a finish runner. Abako some soon, ya. I know as Osakoto. Another Osakoto Brasona or Kofako Equia year 2 for 1 year. Cantandina Cantamato Cantamato 1826. Ama and Sembe Kwabaye. That is what you see today. That is the reason why I want you be a oka. And not na wo wanya bi na woka is as a yeah mo biggest nightmare yeah mo ayi you finna say mo zombies yeah one of your horror movies and today be mo bet the word as something no it seems na kaka bi e beche mo
Because without the Asante within the Akan Empire, where is the Akan Empire then? Akan Empire is Asante Empire. Because the empire stretches. Say, ye bako, and never United Element. She, you as one head your way, ya better ABC Musa, because of say, ya maya who crying. Ya maya who cry men crowphobi penetrate. Your crowphobi on ya can for. Na can for the be ya dunia juma cast and crowphone. I was a ban now, Kazakitu or Mudada. Because of me a mambo for. One way mambo for Mumpaka money ye. A kingdom bay, a group of people benny which is bit made develop that. It will never happen. A group of people, Yanaya Shabush, your quo do bakumu. How can we move forward? And ye. And then craft walk done before crack and form crumbs a goddamn be. Onum po, no, we saw you as a goddamn be. Done before so I can't form. A crab be wedding lemo with one name. Ayi, one munina, I can't for womb. As once one more de frase, goddamn be. Now ya can't for it all. You see, Asante Kingdom of Esther, and no Asante memoir. Yo Dagombeni or Asantini, yo Mosini or Asantini, yo Kusasini or Asantini, yo Grusini or Asantini, yo Bizangani or Asantini, ya wana for Asante, ya wa Kolongo for Asante. So Asante are able to achieve the kingdom already. Etidia na akaman ka ehia de hia se nyina beka enwa bom ni achichira ma yeyi na efiri wono ye benya efiri nana osakoto ya okọ kantamanto aka ato aka ntamato oka samche na ontie elebre so na werum nyina kosi ye ne nkrofo bi omunsua de ekofa sikagya beto ho ne bre so na werum nyina kosi ye emadwabe ne efere se suta ene dabi suta na misa antoa ekokoko kwaji ba back ntine breso nene wanye wonu se skill bobibi mu ene breso na wesi ye na enkrofo o madwene wo fom na o mukasa asem we ehu hia se beso so mo so enkrofo bi attention seekers obo attention keke wonu se all eyes is upon Asante Kingdom. Asante masi bebia Asante ni bia ko wieye so ya Asante Kolongo ni o ya Asante na fana ni Oya Asante libinini, oya Asante yejini, baby Asante ni bia wo efritete no. Ene also befi. Eti Asante ebwa ni moja nyina from Oti to Volta region, to Greater Accra region, to Eastern region. Me say, send na Asante tie no ebetna wa kosida. Yes, Asante betna wa kosida. Esa so ko Central region abonte so Asante for those this every any tribes but all the time, ya pasi do what time to yentem. Na wa sabi wu nim de no. Na wa hyase na bedidi atem. Na odidi wa na nanu matem. Tina bia mka me say, "Mamu mu hwehwe de enkrofo de yeyen." Esa so wo mu na epa de akokotoko na ye kotokofo. Wo mu na epa de akotoko. Eti wo mu na baba ka Asantefo. Wo de ontimi nka say ebunofo. Wo ontimi nka say mfantefo. Wo ontimi nka say wasafo. Wo ontimi nka say achemfo because obu nyina sabi omu se na nanu fira busuaku awodo aseni ayoko na so ebechichira santema nyina ye kasantema no ene emu atre ne amagreti a different part of ene modern Ghana na no sa akoto nene ama ohunu skills ebo sikadwam isa se de ko kantamanto ntokwa ene dwaben ensuta ena ntoa I think se senya ntoa de a mi refidi ba ko kuro ba ko ekokwaje ba back ene na ohunu ne saa no enti wusua na obisa ye be kirew ebi also nana osakoto so odi ade emfiedu because asanteman anti ase it was kwa man medase kwa man asanteman anti ase se na wose ye tu ne foso onto ne bo ase na ye kwa akun bi kura ba ye enchai to won ton bo ase na ka emu abo na wan to ne bo ase se na esi ye nti okwa kopane hye wo mu so ema brofu ko sankrofo ohudo be frafra wonu mu ne satam no ba bia ne age atum se hoye coastal areas yi e go coast colony ne Asante ma be kon ye kantamanto ntokwa ene nkrofo bia na omu kremu so omu ne Asante akon omu so ne Asante nkon mo Asante ase and angura Asante wo ye ne say first 1874 ana mo nya full independence e wo sa treaty 1844 mo man say bi is that arum Asante ase Obi osime bua bia should go and verify.
You can go and verify. Gaffo was Santim. Yes, I born 1844. They did not sign the bond. Yakuan Brasanto 1874. And now almost a full colony to the better. And in 1888, now brought from Tim Domosaka. A capital free Cape Cusadi Hobby capital. Ebi also so. If in na or say akoto ebreswa ene enkrofo ka sikadwa eho asebono ya se bi omu de omu so omu musanyansa se bi omu so a ekura so de enchei 1826 ya antika obusa aka we anya chintu bi hu ne so nam so ho adwini ni petirim na enkura totofi wa begina interest so na o makasa na panyini so bi akotena ba bi kasa ganafo so bagimoni so mo agimoni so mo so de a ya ka kire mo so ya kania me no me enu ya nuanom me agura ni ana no nia o central wage me ni frima na ba akwa ase mu ne bae ana wo so wogina ma obi ada because o mpe no hunu wo musa ne akire wo pene hu na busa ne nkire wo ebi also na no sa akoto eba ye no ene ebenya na kwa akudua so di ade pa ache e odi ade enfie pore me fa ne sa biasa miensa 33 years if you na kofi kakari so bedi ade na kofi kakari bere so ane ye call sagranti wall ya na sabere no ne maame ne nana afia kobi a odi kan ne nwia ne nana mensa bonsu ne nwia nana mensa bonsu ne ma ene ye nananom tachimafo oyo mudi ade hia konya tachimai nana mensa bonsu mande wonum nana kofi kakari ni nyane nana ye cha na odi asante hene abra nana kofi kakari de call sagranti wall na abrofo ne ya arrangement na ba ntima hene so ne ma bia nko yomba shi kumase no asante man etu na de so nti odi mfie nson ye na ni nwia panyini nana afene say transparent, please be transparent. What is that? Ni nwia panyini nana mesa bonsu bedi ebedi ade nana mesa bonsu nwia ne na ye cha na ni nwia ne maame ne na afia kobi etitachi man adehye tachi ma adehye omo nana ne na afia kobi ye wodi asante ma ye wodi kan onu mo wofa ne nana kofi kakari ode ye course granti wall wonu papa ene mensa bonso bedi asante hene ti mensa bonso su di asante hene emfie nkono na wonu papa enua yo tachi ma sewa ene nana ye cha na ya cha su dia sante ma omu nyina sa chesifo group ni bia so tinana prempa wodi kan ni nwia nana mesa bozi ni wo faase nana prempa wodi kan kwa ku bia the first ya omu nyare fredi agemai so fredi agemai na obi di bo no ho sabra efri ma chia o bra ewiase anwuno ewiase anwuno na Ghana se wo so yase ya town Ghana tese wasemo da kura se ofu wasem fafiri hokọ ewiase anwuno na nke due bi hu mire ente se due bi hu mire ente se na dia comparison no sebi mi tuo na me de me ho compare sebi enya ado sebi abra Donald Trump se me ne yepe due bi hu mire na dia yakura ne se edino firi ho because of entokwa sabra no mo fa ye ko sagranti wo kokunko wu ye wo mu ya se ka se wakon amana santman ato ena fredi agema no ye de awode wo mu na fredi agema ye no na kwa akudua agema fredi ono so ye ne ko selches ne bi aho no ko wu ye ye na kwa akudua ni nyia eti eno so tachima hene ni nyia no obedi asante hene na mensa buzini papa bedi to ono so di asante hene a se ya enim se one de ede ne ko ye no to obedi asante hene na ena pore 42 years 42 good years en odi asante hene jisane yati wono obi pesa asante ayi tachima hene be fo ade so na one wonu ni moja ni papa wo mu ni de branch na wo wi oso no nana mesa bonsu kofi kakali nana ye cha nana afia kobi odi kan omu nyina ye
tachimafo omudi asante hene ni asante hema asifo ibia it is how ya korani asi ya kire wunyasa sa political demarcation no enka intimate nipam intimate chabusuam obi betimi a central region then maame ba ne papa ba e wo eastern region and na kura ya political sections yi wunye bi wuti kumase na wunye bi ti akara enempo migration and resettled. Migration and resettled. And no chira say, o kwatina akra de, e wo so yankrani. Asem o kwati bi wo yene. O kwaka obi say, na akra kan Eastern region ho. Eastern region ba da be na akra kan ho. Cause landscape no because of na eguanfo ansa say. Eguanfo ansa say, ye na ni nyina bom letafo na to. O ba ye ile fo ba ye letter for mama ya was trying to say kasa na kan Eastern region one. What is the meaning of na kan Eastern region? Eastern region by Henry ya from 1950 I think the 1960s I think there was 62 yes and Eastern region by na obi also historian bet now say Accra na kan Eastern region Accra na kan Eastern region. So we have to learn. What you mean for what gender tete? And then na any pebia cast ma tu tima watami o. Ko na ko hebe bia wumia no mo. E bi ko na me wumia. E bia na me wo nana kro no a wo wo me no nyina asefo. Me no nyina afade ba kom. E ti hweye se o ma obi kwan papa pa ni mu bi kwan no influence wadwene. Ya ba si ya kira wo say ai wo enu munye. Ya wawa ye ho e ho ma munyina ye ni munyina na edi eti na mesa bo nsu bedi ade na kwa kudua ye o yetachima he ni nua onu su bedi ade ye na kwa kudua de second on e be prepare the first obedi ade 40 plus years 44 good years ono so bedi ade awie ye na na ofa ase na osai agiman ye fe ne se osai agiman so osai agiman so bedi ade odi ade 39 years 30 great 9 years and also osai agiman firi ho no ene ebenya na opoku ade otoso mienu na opoku ade so di ade 29 years efi na opoku ade so ena na se kutu se bam say to abebi onyame kese abebi okotoko hene abebi opapa bi abebi ocheche na asante man abebi o kentawese abebi o adema ono soso ebetam asante man akonya kese sikedwa etena so ono a na ewo no yewura no osietutu ono asoso na ebesom no esante na nanom sa o matwa to ho esikadwa esa wo twa to ho na amana ma nyina ya kanfo ne de kikire yankase kingdom te said ye nkrofo bi se no ma kikire America no na okọ America ye wo ayifo ho what's in this fo wom ye we mu fo wom but now they are all Americans na ye se ya kanfo ne ya kikire the empire of Asante Kingdom what to hosa kan ye wo ya because of politics achiche ye munti na kanena ni nyina dia potowia ba kumu kabe wo ya kanena ni nyina dia potowia ba kumu kabe wo ya eyichiche mu achiche ye munti and other people say no mkochiesi akwa mu ye mbebere akosi on mkasa ye mu bebere akosi on mkasa eniti ade also osua ne se asante manu edoso asante nye ba ko meme ye kwa abiri ni menyan me ye kwa abiri ni o me ye kwa abiri ni obi ya twemani obi ya manse obi soso ayi efe ne sei adanse obi asante achem obi ya bono obi ya sekire obi eye ahafo yinyina ya asantefo that's obi ankun ni twa oka nkrofo akatwi piko pa ye kwa abrefo ene etiwi katwi pa ma ti se twi no menke posim eye ne ya epebubuo abebuo so de efa no kwa ebu bani a kiresi ai sa na tie ene timi nwiano akana bikosi no mo kaye ho okwa akana bikoso a ba werefo ya asantefo anyimfo fa bi asantefo
ayi ye wonzima ye wobono ye wo efe ne say ni nyina ka ye nyina ye ho ye nyina ye baako ye nyina ye baako aha za ne tie beton say kasa bi influence bawolefo de no anyifo ne kasa wote twi no more ena ebunofo no verses bi so kasa omobunu no mi typical thick but still a wote se omo ka ebunu no ena efe ne say achifo no so wo ho they also speak ubetete makomako se sikanya me yesu me dase ubetete ne wom aha ye nyina ye di the same aduane no ukọ ye nyua ma kan fo mo Africa so afufuo ne nkwan the only difference is say omo de kokko omo de no kokko and omo de ewo fufuo the same process so the same process bibi bia the same thing say ya hu siesie na emo ma yira twene no bo no omo yira no so hu de omo si bo twene no o so omo ba fi bi sua ne yie ha ntie nyina ye baako sa pepepe entie ntimi nyanom we ene de also hunu efa santema ho asantema nyini efitete na mu ma pass through various sections ansa na abenya edin efe no asanteman so ho ye bete asanteman one of the oldest amansie amani nyina ase from adanse adanse efra danse na ebechechira amansie so ho from amansie na another subsection bi kwaman atebu kumawu agogo tafo ati another section ata from tokwa no akire omo ti another section omo capital no kokofu anzana yesa didi fufuro beto so anoche obiri konfo anoche ba mu wewe na be asanteman it is obi catch us because they are not asking omo musa me enchire omu Asante started way back from 1200 because of Amansienti. From Adanse and about Amansie. So, they don't want to learn. That is the problem. They don't want to learn. Yen yan mo mufa ase wo nyina free Adanse. Baby de so free Amansie. Baby de free so bija Santemaso. And this is the right thing. No kura pa true do no. Eso ne ebinom timika so mo free kron nyina kron. Omo fi kron wa Africus. Bebre special na aduanafo bi atosem tese obeka se wo fidi esubja santema so de obi abun so fidi ne ba bi efe na Asante Kingdom ni mu nto obeka so fidi kron ebi kura timi kan se wo mu fidi Bill serious wa hwan e wo ayi ene ba bi efe na Burkina Faso so eso nya wo fidi ho Darius Empire chechire ye no ye chechire bi e ho no ne ye tete ansa de ye ba ye nim obi afidi ho that is what we did. Sane from baby a frehonum spontanea Iraq. Eba ye ni mebi bese call Nubia. Emi bese call Kemet. Ebi bese eba Nubia no eno ani Sudan no. Eba ye nim ebe don various empire. Bebrebe nyina ya na echichide nyina. That Islamic region inti na ye very impulsive. And ema ba ye nimu ana no krade obisi ane yankom spontanea bia betende archaeologists for krade atum say baby ane efen Garden of Eden no ene be wo baby efen spontanea lack ne so we need to learn who we are as a people but abra ye be wura baby ane efen Ghana ede baby nyina ye bebre betna ye adanse ene esubja Santemaso aduanafo mu yesa papa ya bechechire amansie ye musa papa ya ne okobia enkrotuo ne ekoye nim ne eba ye nim ne ekoye nim ti akavo nyina firi bebi baako na kane ne kakasa baako benam goafo no a na omo ewo asase ne so bebre no ye nnuanu bebre kasa asesan ebi ne wasafo ebi ne bronfo mu kasa ne nyina asesan because of the president of Guans. Yes, because all those areas now Guans and that all Guans na neto. So because of the president of Guans, ebine enuanom ayi ye fan say ekuapem say won say mixture of infantry the same thing as Guans and the proper country. And so they are diverting the history for their own interest. So what we got in case infantry nyetwi. Na no me TV.
Obi kura tim ka se mfanti nye twi. How? Se mfanti nye twi. How? Huh? Ka se mfanti nye complete twi. Na ka se nye twi dia. What are you trying to say? Ka se enye complete twi. Better ye twi. Mr. with the Guan language. So, miko gwaso. Guana wudi be shemu no eno nye twi, eno ye Guan. So, that is the mission of miko eye twi, gwa. Eye Guan. Miko gwaso. So now ka no so eye twi. Ti za be ka miko gwaso a na miliko gwaso a. What can chi and Guan together? You see? So, Mfanti is a mission to double so. Obekan chemfua. En chemfua no nye twi. Chemfua e Guan. So, eti waka se mato nchemfua. Mato e twi. Nchemfua e Guan. So, o se awo trefem. Yen trefem. Yetena yakonwa so ana yetena boma so. Tu ka se trefem a. Bibi wo ho a makasa na sesan Guan no akoto the president of the Bokam Fantifo today. That city, the Hutu Brenya, the Futu Senya. You met those people there. Omokasa no and the influence of chi, you know. So it is within your chi. So when you ma that aye there, when you ma awaye belepa, there. Then was ne using in a Guan language. So omo west be below her a walk casin fanti very typical. It is said obeka a first say obeka bibi ti say pano no onka pano so okano ayi bodo what was say awe ehu bodo ti dem language no a woka wo de be chiemu no wo de Guan na se twi nim I say Jamaica for no they were messing languages together language. So sana ko wasa look at wasa language, look at the Bon language. It was and look at Mfante and look at the Ekuapem. You see the sound. A Guan language in the present of the tree. And ntina tree ni biate kasa no ase. Tina tree ni biate because we nim say a tree kasa na Guan abishim. Chi kasa and a Guan abishim. Today we are kasa we cannot take the president of Guans out of the accounts. Because most of the account people now have adopted the Guan language within the tree, the sound, the way omo come over also no, the way omo pronounce it, they have switched the proper pronunciation or what the proper account to Guan pronunciation. Ebi ni ekuapem ye Guan for any account for dear afra. So ebi ni wasafo Guan for. Yeah, Sebia Nyaro Sebia Bra, Omokoto, one more Mokasa influence Infante the same thing. They are still there even in Cape Coast. Even in the central region. They are still there. The Guan Fantifo. You see? Feel the Winneba, the Bretu, the Senya, the Futu, the City, all of them are Guans. That the same to Bon language. A proper chi with Guan. To what Bon language maybe nobody will tell us say me be a Guan. Here a Guan. So you see, so we should learn how to appreciate who we are as a people and also appreciate our roots as lineage, and then our custom also should be amended in our lives. And yes, sir, it will not help. And today we've learned a couple of stuff. And I hope, say, you will have a better understanding why the Almighty Supreme Throne, Sikejakofi. Sikejakofi, the Almighty Supreme Throne. No say could do. No say could touch what thing. For Kantaman 20 or so, I can't tamato. So that was the problem. Emeja Bing in Suta kwa maisa kokunye.
and also actually ne ma ayi dwaben ho ebeba abufuo sa pempena de bi wo ho a ono mo awia. And this we know the everything I want. But you are not asking. Umsa. Obu also ono so hu se sebi. Ti bon koso bia panyimu bia sebi. Ya wo no ntiribo ofo bia te ba bi cans ma no ono so afa no was but ayade see reality. Physical things happen and my basa. And sanete it was in Suta Kwamai and Insuta Kwamai and a jabby. Omona almost a cocoya omo at the cobai. So yes, 3 of them. And that time okay Insuta no Insutaya da co. Jabby a yoko so they abroad. Na Kwamai a fence a for so they fought so hard. The group was stronger. Nana Kotono, ya kana wanti nta santama baby ankwa kono. Omanko. Kantamantin tokwan. Be boy him for man kwanchero, you'll be surprised because Omoka is on to the bossy. Mampon, even a lot of them, jabbing, just said, a crow baby uncle. Because Omoka is on to the book. Name of the Okoba and say, Sika Janity, a current was almost sacrifice a call back. No more sacrifice a call back. Another go to the on 10 years, pet. And almost a fast for a call baby. And ti so hu se obi kan se hu na me busa santene bia na obusa na sema wonimo on kan kire obi aso na obusa na ne buafu sa de ntina bia skills bobo obi anu ane buafu e be kire wo mu because aye no kura na ho so e be kire wo mu from onset na bibia ani ho they move from after that I kono kantamanto na Sakoto ye ka bia wanti asantema ai mampon ni dwabe ni nkura kase nyina tachi man munyo man kosa antokwan because ye catching sa onya botere brekuma nkro bibranko eno no a ne pekoi. So basically there is a history behind everything. Mitiwe aha miti unim ne ewo maha unsa ha unhu ha wo ebikwa na ha no ma tantantan pa betu so unhu. Se manfa camera yan stretch anko ha unhu ne wo ho de unhu an se machi flower bi si ho I say na bi bo kama no na unhu maybe I made dane camera na hwe a kire kasa na confuse abade na ha eso na tie nyema be ho ye uncovered from your visibility you covered from your visibility and nyema be covered from your visibility, but if you want to know you have to approach them, you have to see. You have to unveil them. And you have to find it. And yes, I will. So do not learn from people that speak out of jealousy and out of stupidity. Learn from a right source, especially at this generation. Because Bibia Besika, and then yetimi the Bibia, I break this 4 year, be Ucha, Esika. Yetimi Busaya Busa Santa Kingdom, the Golden Stew, Umbusa Costa Upasia, what is Ka. So learn the genuine history. What can basically in the future, it can even get you somewhere. It can earn you an award. Do not listen out of bitterness from people with empty brain. With all due respect. With all due respect. We should not at all. With all due respect. So, tune in. Meba, me kateno. Na mebusa nkura no se no ho sitie na masa aso na any if you have any question at all, if only I'm capable to answer you, I'll be glad to do that. I'll be so glad to do that. And let's cut it and come back again. Offer mpacha meba hofra no ascend na bekasa prof industry meba no abebusa me na ya discuss why. Thank you.